oxolela sengandlulisa ngathi you know what imali yami yahamba angiqhubeke ngeba ngumuntu oxolelayo uNkulunkulu uyobona naye mhlawumbe uyolokhuza ilokhuza izinto zakhe mhlawumbe uyokujeza khona sazi wawukhipha emalini ngikhipha 5200 then ukuhlola kwaku 500 kuphi nendawo ephimville bot ephimville mntanakethu lapha ayakhona ngolosine iphimville ikuphi nendawo ikuphi iseGoli noma iseThekwini iphimville Soweto ndaba Soweto iseSoweto ngasekonka mntanakithi indawo edumile ikonka kwahamba u5500 nosizo zange uzuluthola 5200 nzini kodwa sizorotshwa sizorotshwa ngoba nakho kuthiwa ayitholakali i-refund aka-refund umuntu uma ukuthi ushaya udaka mnikeze imali yakhe uphume enkingeni ufuna imali yakhe mos imali yakhe isebenza kanzima leyo angeke sizothi sihluphekile sizodlala izinyanga zanamhlanje zinamanga too much zinamanga inyanga sayigcina ngosusobala inyanga Unyawo khona la indaba mhlambe singenze into elula njengoba mina ngokwelami side the way achaza ngakhona uDr Khehlelezi ngimlalele njengomuntu oyimisele ukubenza ubuntu ikhona ifema ethi yena akabuye ubhuti but njengomuntu yena mhlawumbe unokwesaba or mhlawumbe unayipi inegative baningi abantu abawodokotela maybe mhlawumbe angamrifela komunye umuntu ongamsiza aqhubeke nomunye umuntu ozomsiza mhlawumbe ngoba phela sibaningi sikhona la even me I can avail myself ngimsize without ukuzakhokhela imali Dr Wezinto yes umthetho wasebunyangeni uthi umuntu mayengasizakalanga number 1 uyabuya kwesibili athi angisizakalanga abuye kwesithathu bese ngikhipha imali yokuhlola ngithamba ohlola maybe umuntu omfunayo noma ngiyokrefer ku Dr Wezinto afike u Dr Wezinto achitha amathamba asho inkingi ibe la maybe athi u Dr Wezinto ayi mina ngizofuna u2000 ukumsiza Khehlelezi uthe ufuna 2000 okay ngicela ukukuphelekezela mina ngo-half now ufaka u-half bese usizakala finish ukuhlonipha isigodlo somunye umuntu number 2 ngithe kuyena akabuye kimi ngimsize mayisesizakele akabuyele kunina futhi azosho ukuthi sengisizakele finish ilokho nje ngikushilo manje inkinga wemhlonishwa uthi uyesaba futhi ke ngeke size simkhulumele sithi singambamba ngobhongwane ukuthi aye ubhlungu buziwa inhliziyo yakhe futhi ke ukuthuthumela kukuyena asazi makathi uthi uyasaba yini la isabayo kodwa angazi awuphinde futhi ndaba ezitha ukhetheleza umbuzo simple awungaziba ukhetheleza ubuza ukuthi mangabe umuntu wakinegule waze washona lana sikhuluma ngomuntu ophilayo uyayanyula nge-refund yokuthi i-medical aid ade uyikhokhela ayibuyanga ngoba ethi yena keze bakhulume abonke umsiza kanjani simple Dlamini yebo Dlamini ngisacela ukuphendula kuleyo nto leyo indaba yesibhedlela nelokhuza isibhedlela si institution isibhedlela mawudutshulwa manje siyakuthatha sikusesibhedlela but ke na into different ngolokhuza okay ake ngibe straight nje ngobaba uKhehlelezi ubaba uKhehlelezi uya-advertise kulokhuza ku-Facebook uyasho ke ngiyakwenza 1 2 3 mawuza kimi angeke uwathola ama-regrets isibhedlela asikwenzi lokho isibhedlela siyakhiwa sibekwe laphana kuthiwa laphana kusizwa abantu asisho ukuthi ke na sedubulekele lowo muntu akeze la kimi but ke na ulokho Dr Khehlelezi bayasimema bathi ke na ngizokunceda noma ngayinto oyifunayo so asingahlanganisi lezi zinto eziwu2 ukuthi ke na sikuthiwa isibhedlela siyayifuna ngeke uyifune i-refund because usukuthathwe i-ambulance wayoyibeka usuyifonela i-ambulance nala siyabizwa kuthiwa wozani sihambe siyolala ubusuku bonke silinde ukulashwa singalapheki so asingahlanganisi lezi zinto ukuthi ke na i-refund or no refund inyanga
nelokhu inyanga iya-advertiser ithi I do 1 2 3 njengoba uDr Khehlelezi asho ukuthi kena uyasenza isigubhu asho ukuthi kena siyimalini angithi usuka asitshela asimema so therefore sifuna ukuthi sincedakaleke but isibhedlela sikwenzi lokho ngisacela sikuhlukanise lokho singalebe sidwela on that way because uhlale ukuthi uDr Khehlelezi mayefuna ukusivala imlomo athi ke na uyaya inesibhedlela umuntu ongahlakaniphile uzothi isho uqinisile kanti yena uyaya ku Facebook afika simeme athi I can do 1 2 3 so if angakwenzi then angafani isibhedlela sihlele mangiwa manje ngemoto isida ngiyala elokhuzeni ishalo simaxeke or ngebhara angeke ibhara ithi kena abeza abantu ake siyekeni leyo nto bakwethu wedlamini mawuthenga impuphu eShoprite wabuya naye ekhaya wathi uyayipheka wathola ukuthi inezibungu wenze njani uyayigcina endlini noma uyayibuyisela khona phela ngeke sifananise impuphu nokulapha manje ke asingakufananisi okwasebhedlela musi wena baba no wezulu into ithi uyabuyela esitolo bakunika impuphu entsha mongasayifuna impuphu uyayithola imali angithi phela iqiniso lithi wedlamini Zulu angithi njengamanje sithe wena uthe uzama ukwakha ubulungiswa yabona mangizama ngayo yonke indlela ukuthi ngakho ubulungiswa because uthi uyasaba manje usaba kanjani emntwini ongakwazi ukusebenza ngithi uthe angisebenzi mina and futhi ngibona ngathi angibulali bantu siku public la uyazi ukuthi uza kumina and number 2 ngizo rectify imistake athi bekhona ngizozama ukwakha igama lami so usaba kanjani at the end of the day yini le yathi uyayisaba engaka ayibonile thina abanye abantu abangayazi because mayifika la njengamanje ngikhuluma obala abantu balalele bonke so yini angi-understand ukuthi yini ayisabayo if ever uyafisa ngempela ukubona ukuthi uKhehlelezi uyi-scam or ini kufanele abuye ngiyiprove kuyena of which ngicabanga ukuthi nawe Zulu kufanele ngaba uyam-advise ukuthi awuhambe mawuhlulekile sibone ukuthi uhluleke uzamile ngoba iseza lapha angithi naye kufuneka ukuthi kufuneka naye ukuthi ayikholiswe angithi kuhlukumeze ke nakuhlukumezakanga mina ngeke ngize ngikhulumele ngize ngigeqa amakhulu egcineni kwakho konke uyena uzothatha isinqumo kodwa bengifuna ukuthola ngoba kukhona abantu abalapha phansi nabo ezinye inyanga zibagilile bafuna izimali zabo bazi ukuthi bazoyilanda kanjani so mangibuza lo mbuzo lo ngenzela ukuthi nabo bephenduleke lapha ezantsi angisho ukuthi senizothatha isinqumo sikaJuqu ukuthi manje mbuyiseleni imali ukunina phakathi kwenu nobabili ukuthi niyavumelana noma cha mina ngibambe ngemuntu ngabhongwane futhi angikhombi umuntu ngenjumbane kodwa sifisa ukuthi abantu bebe nobulungisa bebe neqiniso phambi kwabantu ukuze nangelila ngabantu bekwazi ukuthi bebakholwe ngaso sonke isikhathi we Jim Khu engakabaleki ulokhuzana we phakathi wayo engakahambi ulokhuzana uKhehlelezi ngisacela ukuthi uthole ukuthi uphendulekile yini uma ungaphendulekanga